Sawode Eurade esi wonosuna odwane etwana. Also wonfa wabrabo onfa wakwanyina emfa mwa na ko animu. No kwafo ne trinini se obeye amaye fefefe. Achoma men find chia and twas the say go shas na men chia na me sasem pacho what is saying so nyanko pan dum lift up your voice and course the open on na nyine mu no ni den kasa hu ye den. Let the weak says I'm strong, let the poor says I'm rich. Uni bi ya mano en shedan kosa dia open on so nyame brimu no ye dia opebia e de ma ne ma. There's a brand new song from Reverend Dr. Mary Gansa. What's me about Facebook? Adom Ahengua enim Adom 106.3 FM. Now so bit me a logger call www.adomonline.com. I pray Frya Mose Monsan Kanye Ubenya yo eso. Thank you, Jesus. You deserve. The S.K Appiagyei amen pe me ho asem mene Reverend David Sigo ewo demo na sanso na ayoa ewa ha na wasofo nurse so eta chiri na bibia ekoso nti ayo onyankopon so enhyira entutu adwuma na nya better sade but yemfa ne saa onyame de yebekon kakra na odi bedru awie panso so. Sir Reverend Dr. American Sawie dia na menko Cynthia Macorin so enchen na free okono kasa no na ye bibria nti na hye jaya menyu bubobo kakra na ode akonim timi enko He makes all
Mama San shall be na Mr. Zell to say, Miss Yankopon Adom. Last week, no, na and some of your bosun na yijna a enyom edu ensia. Enyom edu ensia, yimu baako. Ehwani efai. Edi kasai. Eno no panso kwasiada no. Mishe unkran kakra. And some enyom krona 27. Erade ne me han ene me nkwanji. Hwan ena me nsuru no. Kusa. Erade ene me nkwa ahoden. Hwan enim ena me ho empupo. Onipa bone a wɔhyɛ me so. Onipa bone a wɔhyɛ me so. Na wɔtane me. Wɔtoa me abe pensansa obɛsɛwa wode yɛmfa no saa. So otame nipa otame na ɔpɛ me sɛye ɔpɛ me nim guaseɛ ɔpɛ me yawdie na ɔde asere me no ɛno na last week no ne yɛ gyina Psalm 16 hɔ no yɛmfiri hɔ kofi yɛbɛsa to aho so wɔ ha but me my emphasis kakra wɔ ha ye kwa ye benyina no he woda woni muntia obinyum osenye ma ho odene kokugesi enye mi nyansa erade na waye misei hwe obi chensu pa pewa pansam watetew obi ani abre wo so abrabo mu a wonyawo a onfa woni agro adanti na obi chensu we a businessman. I don't think obi chesu abese wajuma. Doctor, lawyer, prophet, pastor, bishop, archbishop, apostles, businessman, businesswoman. And fan shawa jumusa wo kwa bano. Mesi Yesu asebo kan ye me de ba ko se obe wiase wamfa ne ho antoni paso efise ohun de woni pem enipa betumi asori atiaw wukunu betumi asori atiaw wiri betumi asori atiaw woni pa bonia men mo bi asem bi e beto obanim chese oba no anya sikatam na ne kunu ehun ne saso o san ho te kwan bi a obeye na ne kunu no beye na oba na adwuma no ebe kofom no because I answer on na ebe ma ofie ho na nka fa sa oni no ofie no discussing wa za de o chire wa eno ansa wo gibi na so wadi sa na be ma bi nso ho no mu a wo be bi ne kunu akwani mu ukunu ye efie ni ti nsa ba ma no kurati mi aduru ba bia sese ya wo de na wo pia no ene ye kwa ye ba nyina koto life ne de nenam ebinom koto ba ko fro apie mese na no me ye madwen se me ye enwa ne enwa nante e boko se mi wura dem apie na enwa nyina afiri wo mu kejin se enti aboa wonam wa se madwere ho amenti ase kofi enwa na wonam wa na obe no no oduru eyin makwachichi omu nyina saba akokọ de kakra ba no musu but wo mo de enwa se mi hu ba akokra omu nyina adwane o katare so na opi omu sa no omu na ntibi se me sha omu so opebe be adwane akote woman tanto na makrase wo chinwa wo bonse enwa no se chiu ya tanam ala unti bida wo chin ya o triu ya
we pose chill ya tonam wochene na wote chill na nya se bia ni sunu no enwa kora me hu se osunda osi chill aya tonam ni jamma me hon me jamma me hon tom ni pa bonifo bi sha wo so wo tataw wo bia wo be saw wo nya wo be guo ni mase de won kan ya wo be kaso waka wo be twantwa de ato so na no na se ba yes aba back to last week Psalm 16 verse 1 ho onyankopon famisie na wona me dwane me betoa wo last week ye gina famisie badane me pese base no this week say why na udwane toa no wabra time of difficulty time of challenge war enter you're going through challenges be a name you alone na so udwane toa nipa ahwe ya nipa betimi ayiwama e kabrem o yare brem ahokyere brem wabra supo ehiri wo na wotini sie wo fie ho na wayi wadwene se me pesa me dwane ekotoa asemesi de ya ne se obema waka wasem nyina awie no to anase sem nyina ahoro wonsem nyina aguranim na wo wi a watwepen de asi ho beta se dwane to awrade ena mpesa mekasi so bebia lansi kiesi an ho ana irgusu yi hwan na ya wo dwane kotoa no amane brem hwan na wo dwane toa no awira ho brem ye nipa wo hawni amane tentare ho Job ka asem se onipa oba wo wo hawma wonkwa de kakra bi nipa ba ko wo haw wo ya kromfo wo kurei udi nkonkonsa wo kurei utwitwa nantri wo kurei ubapu ade ye 9 no 10 no ade ye 6 no 10 na ko 9 7 na de pay afem office o enema bebre oye haw nyasa na open o edam le kunyum ba ko nyansa ne nyame bo me nyasa ne nyame bo me ifrihi ha anya na be anya wona yesu ama Adam ne ye fense ne yire ewo editrum no akrati bibia de ahye wo monsa wo mu invite wo na wo ya nwa wo inso Bible say according to Bible we are smart asim one wo yuram one ma nyina so bi ba won chen a nyame ankasa kraman nyame ankasa wodwan wankasa furumu wankasa ponko na wose wo ya nitifo enti wo no eba hope na from pao say wo kasa wo kasa o wo ba life mu wo kwan papa wo be kwanya kasa wo nitifo wo ponu ane ho di obenya die odi was na na we kafa ho be smart 2021 Nelson osofu we need to be smart wo be we invite no be ba life na no de wo be kasa wo kasa no kasa na abase wo ya na wo hwe ase a why na wo kodwane ato ano de odwane ato no ene ye kana no pense wo se awrade woni me dwan kobia wona me dwane me betoa wo famisie awrade sa me dwane to famisie me se wo be dwane ato nipa odi anim guase wodi wasam ba ko dwane ato nipa wo be kan de wo kra no wo hia osin kam hu ya kama amfa nko
ube dwane ato nipa ene dwoda no pay menim de wo dwane akoto no ebia na mane na wo damu ane esum bia wo famu no ane yare bia wo namu wo dwane to obi se ko mo obesia na fa jaransa last week mama bi dwane beto am ha etanye na ote front desk me ha unyana no na 800 Ghana cedis Bense na meka say na magina kwa ho na ha na me frɛ madam fu bi ana me say hwɛ enya ne ma ba bia na adwane to awo wo betu adwane ato obi no go ni mu ase asɛm na odi kɔto na nim no obama ya west asafo na ase me say obe go ni mu ase no wa ya wo on pop enti Sophia or TFD so cry, her honors on what yes, me to women tia, sorry. Me associate pastor community for Central Assemblies of God. Me wa me how. Obi ni wiasia oni how. Akoko first na meka sakoko oni problem. Ne di anso obe ware wonko tokawa, wonko to ring. Eso de ko hye wo dimirika woni mirika tunku an wo chewa. Na otama so apa akoko kure hu se nipa dwene ebinum adwene nyintina wo akoko awoye na ofi wo koto kosua kura na wo kotete because nim so be fedi enipa na no ma pack wo John Church Community 7 na mi gyan hodin na Germany over me hwe akoko no ekoko bi friri bi mkakra se ye no do am sa masa enkosua wato ogu watu nkosua no ma adoso na batu ofia wonim se obeyi yedi akoko Adom 106.3 baby I can carry some 16 ope baby yedi kan so some 27 Eurade edusia ohomasem enipa de ubesie ba obema ho abasem so for de bakwa me di twa to no abem se wo hia obi kura na asori ayi wo mu o so for nurse nyame nhyrawo o na sama de ba ye so for nyame nhyrawo wo mu se nyame enso nhyrawa no anu kura ye so for na hweka kura eze da wotim na ka se nyame nhyra me no anya adwuma Ani nyame nhyira no so no nyame fa nipa so no wo hyira na ka to ewie mu a mesi enkosi 9th June o che nyame adoma me wife birthday say gwadamfo o che nyame adoma abna birthday me man birthday in advance happy birthday in advance me ye 9th June kwa mi si fa kan ko ku ba ko eja Lawrence rane fa ne crancy ona na ma me kura me June me ni age ena ai akabako kana Japan ona bu kana Japan ye nyina ye June fo ye nye bete sa o opa ya research kura na kokwa me fo me mpem ho asem but me ting na se June yi pa se tiefo amutie me oh me go saka na say ana me dia kwesi baby but ebi kura na o be bagana o abruchi na obe hiaka de be fa why praja kowi yangoi nyame enshira amen na ankoso ansusu enya okase amen tembia ya mi quotation ba ko a me hye me hon crying Romans 8:18 say enne amane a ohun untum mfa compare ne nyamo anyame be yi na di akirawo so amane a ho ani je nso ho esu ho are ho ani je ho ena ho kirawo ho nso a yedi nso ho ti fashe hon crying me ka kire obi a otie me se Awurade mo pe ina wudwane koto a
obi ansan to men come. David can say, he is my refuge, my rock. Enti se nyame ne obotan nyame mu na wudwane akoto ade a ene na nyaade a nipa nsa ebetumi account da because nyame de wobesi Adom FM o de wobesi ye beba behwehwe wo ena wonam se so for nyame asam a ye onyankopon ankasa no wana semo no Psalm 34 verse 7 say or the na bofo etwa ye fie ho nsraba ye hia enti for fie de obehunu sanyame ede na bofo etwa ho nyina hia se wo pia bontie san sanyame de wusie enti no Psalm 121 verse 8 say meme de wo pi na masa so de waba menya meme de wo pi na me de waba ene nyina ya abamba na nyame ede boye no. So because we dwane ato an nti nyame be make sure say ho emma asembia enti ofie no no nyame ama abofo abanwen for 24/7 upia bonte akọ adwuma na wasan so aba ono nyame ankasa san hye ni pase yenwen onmo ho ban onfa wonko na san fa wonba de tosumienu oso de wo hye ni nwunase nyame ade wo hye ni nwunase enti sa wo hye nwunase a devil cannot get hold of you or chance so de betumi ada sell enti biribia no ye make sure say ye hye nyame nwunase ye dwane ato nyame na se ye dwane to nyame nko ade a onyame epepo ye ho ban nyame betutu ya namon esiye nyame ebehwe yen so na ye ho amasembia ono anso no kan wa Psalm 91 say ma hyebofo se won kraw na wamfa wanan ampembo nyame bani ewrade bani ye de ho ato ne so yi wo fie wa ma abofo se omonwen upia bonten amani pa abofo se wo fa won kọ na mo nsa amfa won bra sa abofo ya nso kura wo nsem na wamfa wanan ampembo. That is why David can say, Menamu, Sunsuma Bomumpa, Minsro Bonibi, if it's so on Nemina Woho. Nyame, Enemina Woho. Na ban and the Puma and a Chechemire. And Tiadofunume, see a dear Hunina, Bemme Urate, Yadia Humba Chirurate, Yajinamia de, Yadia Hua to Nyamesua. Ibu for Humano. It did do me and Sanchi Chemunum say, in Siana say, God is our helper. God is our help. Say nyameni ya bua for dia. Any baby, I wouldn't be a sign yami be show so. Not in taban casiano, akata so send ye beya. Baby, I'll go to your crowd and simpi. Erade enemy buafu. Why na means run? Erade enemy buafu. Say, Umerade yo buafu. Messi ye jania to nipa ame nipa guye ni mo ase bebre anke kanwa nipa ne baye no na the office obeye obuafo na kofi hwan na wudwane kwoto ano wa bra wa kwa aware a ema maaye no eno ni asam hwan na advice wo say ba maaye nti kona ko hu obosum kokrokukuka. Why na wadwani atoro wa bra adwuma wo kwa sister wona moyi sija die ohu ofe obosi wotum se asra anentio hipsi bibie ni wa woni bie se obehia ba ma pa no wakasa sister I love you ebi so disappointment nko a ona ne ba nan we can love you no ebia wo to wo hu ye ngo say I love you. Yes, I better what to say conqualadi. And to would don't need panel. The wood drag near to an and then I ask some cassia and none pay. Your best edition cry. Walk with Juma.
What ya business away kofu show cry. Emma kutupa kwa kohu hwan. Kona kohu okomfo kotoko. Kona kohu hwan. No obeboa. Bia na wo hwa ne entientie mu a. Eniema na hyase se ba. Ebeba. Sika no beba. Nti watwerefo no se menwene emfa oboneyefo na nche na watwa won egu. Unso obi ekono oba asemo me ka na me hyemi nua na asofo nkran. Cause ni asofo dodo na di yaw. Asofo nketwa. Bibre di yaw amemremfi. Esanya me donti. Oye na adwene se obi di nyame achi akwesi udem se de Prophet Gabriel can say medowa kwesi aha Adom 106.3 FM hani ya dusi nyame Adom ameto aso hwan na udwane koto ano on se de udwane koto ano no asem na be ye west na ka wunim se me udwane ato ano na makamensa machi na makaneminsa machira no na be obi antie. Oh, come on. Apampamu jene. Owura ha no opie ha. No afa ha. No interpret asam na kan no differently. Wodi mu o dwane ato ano. Ebi ato. Nti wote wa na wotrase ho se enti me dwane to asebesi. Ade ni nkoyie. Wo advice ni pa no. Obejo no kura sibone. Na won kai se David call aso de mona call sofu penyin ho na sofu penyin ne kasa man aduan man pa no ne su sedeya sa na nipa ba ko a ono so aba so de mo bible ne kase we di teni ne ho chese o de ho aba be sie nyame enim o be twa nyame enim sa na de David ye nyina papa hu Ofiwa na the information kwa ya wase ohiri so David yakọ ewurade nya pa no David no na ho na di komo but the obi o so had a different topic aba enye obi a obesha so dem ho ananse obo office ho ena oyi ni papa obu ha won ka wonsam but wenye hu no nko ade o de obekọ sisi a ayesam pa na boss salo ade wonya akura se waye mes ma me Mary nansan wo frɛ ya che minimum ne de committee mes na sam no kan no up to now me gira ba bia meka was nipa no wo menwo anso betimi asusu pa no apamata de na ade aso wo wi anu obo duku na fa ko gira ba bi no osrewo on the best show, Sofu. On the best show. 0302216561. So for 1 minute, at here for a baby, but me per se, the passion. I am to share bomb pie. And my dear, who drank your cotura, the me, near Johnny Tora, the dance. Hey, any pa. Missy, Sababi America, 22 years in multimedia harmony. When my name of a man is so. Ebia ya ba ya nkambi Kofi ese nya mefa etiefo so hira yen enye easy menu mi enu fa sika bi mo se bia bibi se yi fa so but ye nya mo se go ka se ye nya me adum on de se o se aye yi ni wi a me hwe sa ye ya ni yi ya cause ya mo pai Erade ye bompa ye ewo Yesu Kristo tinimo ende anopai Erade wo si di odwane beto a wono wo hwe ne so okura no obɔ ne ho ban o ma ne ho masem ne sante ye bompa ye gya ye tifo empempem a eti Adom FM nyina hya wonsa na anopai Erade ye de won kra ye de won honhom yede woni pedua ekruchi wonsa yam fa wonsa to wonso na bo bia ho ban Erade mo bia ne fie ho ma samda ye pia bonten a ene yenko ye be fie a ene yemra Erade kura ye wonsam
na yamfa ya nan ampembo. Amen. Adanu Yesu Kristo kan say de eja no de ama me de obie ni wo betumi hwemo no efiri mensam. Awurade aba ba hye wo nsam o. Ni santi boy ho ban na obi anje emfe wo nsam. Yada wase e wo Yesu din mu. Amen. Amen. Just what you said in your own right time. It's time. Oh, Seigneur me breso. Ebia no odwane ato nipa bia wonte ase wa brabom nipa bonifu bia odwane ato ye na wosre kama ono kan David say nipa mene kama sumusam I come secret kire no Psalm 55 verse 13 and 14. Yeah, nti seka matamfo kura kan ha me kama de me ho besie no nipa wo ba obusuam sofo wo wura fie wo bedidi oduru hello say the brofo aba oduru good morning, oh uncle, are you okay? Oh 03 02 216562 offer Amen peme ho asem S.K Appiagyei amen peme ho asem Dawara ho asem pacho good morning. Good morning, Sofo. Mpacha pomo. Yes ya dawro ma ye ho ye. Yes mo cha be makam. Me shira mo pa. Se mo ba na bia of Florida na. Akwan ya ode mo pa so se mo mekam. No pepe na mo ba bo mo nsem na bia kwan na mo kire nya ba. Na me shira mo na Awurade mfa mo sra. Ye de kire mfa no mo nya me shira le bire. Sofo makabe bire. But in the party, over that can Usuma Samachiri Pada. Unia Craston, Unia Craston. Unia Mia or you know, and I think this or shows or now what all count man and say, or bit you free, oh, how no a man in now or do you a pantrin and what so fine. Now, in the part of the media, oh, count man and Belgiana, not enough. That's not so. But still, no one's getting in a obey now or the number. Now, yes, here. Okachire na on found ko bia obesa ye wa mande no ha we doubt and who say yes so na okachire wa kwa na menjira mo na menka mo Awurade efrem no manye anto ye tone akwan menjira mo bire na menka mo bra Mensme das na me ensha ko fie no me ponye na also me solve problem bi o gate ya no na misika nsonso ema nipa no na me frɛ dia me fi senko betimi aboa me na mayi aberwa na free front hwɛ ya na mo ayekɔ bana konfo ma ya sen president o president amani ada no so obia sɔre na ochisie na me hwɛ di me frɛ nipa ne frɛ no wamfa na enye better. Right, about was good morning. Good morning, Sophie. Oh, hen na want to say Adom but mekazisi odoko na me no ka say many ho se man fam want to na meswa and that 10 years ni no adem me de mutu nkwatwa nga mewu and that me no ka say me baba of 15 years on so nka wedu and be mention for babu amano obi action and 1 week you want to no ndem sire da me do want to me so me to want to chira mo mo so bon country and for number 1 na akwala me yo shibia ambrisi na eya sire mo bebre Ghana obi bia wa hu ya me ba na hye no je fa ma me ya o ntu ebi obi a me sire man Ghana ma odoko abekuma nshaki na ni circle area wana muna o ni malam meslo bia won akola bia sam dem mpetemi no ma ya sunti na police asunti na ya pa na body sam pensi my don meja wa ma waye announcement because I hold there but BBC no bomodin number radio station na betue sika kakra na awia ne ade no omo mfanto ayim great opportunity na ode aboso anopay but sika we there ebia minisika bra onyame nti nsa beka no meka say me ma me ba ko
ono ne ba nso so saa abrante kama na ye bia me de na to ye fan say me pictures ya WhatsApp ni this time no nkwala no yira obehwe ne say mixing child mu hu baby nkwala na akohye me say under age 18 up to 10 13 years 14 years 17 years omo target na womo na ye ho anom womo wo ho nkɔfo bia bɛgu ɔman yi no a ɛsɛ sɛ aban no ma yɛhwɛ wɔ mo nkrataa yiye yɛma yɛni kɔɔ mo ho paa because ɛntumi ma sɛ foreigners bɛba bɛgye kuro no kantan so obi bɛtumi akɔa de ne car kɔ shop sɛ wodi na yɛfrɛ biribi sɛ cocaine exhaust pipe na ɔmɔtwa ɛno na ɔmode yɛ tuo Are you serious? Insecurity no. In fact, security. Yapon go feel normal. Which me from 02486820640 02486820640. Nyami shira. Hey, na ba me apon. Pacho yapon. Oh, so for me so we